Mama akwaba emfa umbra Ghana nsem TV GH so wofre me adwoa searching ebusiafo ene Sophia okase ose wofre no Heaven Bofour na the strong warning e de ama Reverend Owusu Bempah a okache ne say Reverend Owusu Bempah say o mana NPP fo ho nto omo a ono nso o mana Reverend Owusu Bempah no ho ento no na afisi say nyame embu aye enkombra no na Reverend Owusu Bempah na sori na egu na de ntina osofo yi sofo Heaven Bofour e ka say o kire say Reverend Owusu Bempah de nsem bia betu dwa o kire say ensem a ekoso e wo NPP enda na Dr. Bawumia&NPP camp omo e kasetia Honorable Kenya Compre Japan camp and na Honorable Kenya Compre Japan camp e kasaditia Dr. Bawumia&NPP camp no and na ensema esisi wo NPP de mu no ono Reverend Owusu Bempah and na odija atu na kopim se NPP fo beba nanim abepa ne chaw se de omo ye no enye no ene ejane de ebedele wo NPP musa and na Reverend Owusu Bempah ejane nso de odi bi atuma ye dele enya sankutu so one friend you swear ngum se ne wo kana ne NPP de je de mu nyame no nim nzemu ene nzemu keka enye nze na Heaven Bofour so say Reverend Owusu Bempah hele ha oh you powerless, you don't have any power now Heaven Bofour so better Reverend Owusu Bempah say ampa to me listen to me bi ejebi esi ejebi na obedum eja ono so dia to NPP mu no yente se ne no esi ekol Ghana for nyina monhwe de nti a me Heaven Bofour me ne osofu Owusu Bempah anya adwene se ninsem bi a wokeka fa MPP amanuokuo ho no wo de ehwe onim eja me setitu omumu no sir eja na ndumyo eye better so beba be hu me madum ja no me pen metumi adum ja no so ma na ma num ja no ebe sisa eto sisa masai abapiem na de nti a masai abapiem ne se sofu Owusu Bempah se wonu no wodi eja ato MPP amanuokuo no mu enti se MPP fo no ama mehunu a obie no obetumi aye den edum ja no na me masofu Owusu Bempah aso ate se me Heaven Bofour me dum ja no na mama ensio atogu ja no so na mama Ghana manyina ehunu se tumi bi efiri sora ye den esane Heaven Bofour me ma osofu Owusu Bempah aso ate se na so dan no me Heaven Bofour mama na to na so dan mu se wonu obe declare se o ma Dr. Bawumia president wo Ghana hade me Heaven Bofour me say mama Dr. Bawumia ba president wo Ghana ha na wo osofu Owusu Bempah me mama wo to wa so dan mu ma MPP fo na mon kama koma ntomo yam obi bia ne nsa beka masedi onfama Owusu Bempah ma me say Heaven Bofour say me mama na to na so dan no me di the Heaven Bofour me o si Ghana Christopher my enti nto aba mankramoni na wo kwa asole be na wo kwa na wo ni papa mu ni wo wonti o na wo de wano abesi Dr. Mahmoud Bawumia wo so ye nkramoni wo ye nipa yi mufo pa wo uti kono sabe wo ye mufo sika wo aho me say sa ensem hunu no a wo ka no wo candidate na wo de na eba no se wunya asem papa bi anka mfa ne ho na wo se wo de Dr. Mahmoud Bawumia ba ye twia pia ma wo se anopawia ne anwumela ene yesu ye betwi wadapa anopa ne anwumele adai di wo candidate ne ho nkomo na ne ho wo nkomo kade wo bo betimi aye aboa MPP party amna so Ghana fo so na munyai se mama na ye personal attack no
Kwakware Christopher etuma Dr. Mahmood Bawumia wo kurom ha. Mua mu ni nsama mo kagu tokurom ene nkrofo ene ma Dr. Mahmood Bawumia entimi amapawa. Mo me say manu mo sembe yi mapie 11111 na nyame ya dom na se delegates hu ye mobo e de akwanya ne ma Dr. Mahmood Bawumia na Ghana fo so etie ye sufre e ma ne betina akwanya ne mu a eni ebehu ya dofo ne ya tamfo na sansem funse wa wanum e na wudidi na chia ye otipase sekube edi na chia wo famfuli Dr. Mahmood Bawumia na wo de ka hye kwadume sumonto da wo enya wadwin se bia fiwei anasa de ebei wo ba kwa parliament bio na ye wani suade hu sestika wo ba kwa parliament bia mu dia ene e ba aboso ankasa na jagu uchemwo ye be ma obi amu afia papa wo stika ye be ma obi ahia mu hu se bon anasa ehwam sawo ke kansem fun e kire nipa wo kurom ha ene wo akwagyina simpie so yes NPP for ya camp party sao ya camp party eni eduru wonu mu ama mu kwasire semo kwa akoye campaign wate ma wuti passe no fa nduru sirem ho se delegate na ewasire mu no omuma wo candidate no opportunity no medi NPP so enwan Bempah macha wo me DM wo se minyai sticker NSC wo so ne na ye video 100 na ama wo metwa mutu de baitie na se wa no papa ni nyina His Excellency Dr. Mahmood Bawumia onya bi chen na se wo constituency wo no kura no moto presidential no kura eja wo ho na wo se nyinam etutu ayampie wo hu ahia wo sa man we wo wa ya hu se akura bone na wo te kan nsem a emfata se dia wo ya wo constituency ni like father la sign se ne dia wudi nanimo no elusu ni seat ni ma NDC ni no ko elusu seat ni ma NDC ni faaye no na wo so no wo te ha eja Ashanti region na abo wa chidom ene enye kura ni ade amememfe ni abeto meboa next 4 years try na hade NPP next 4 years me say mu must can try ahojo no anhade se enye skirt and blouse e wo kurom ha wo wanya no ekeka nkwase asem e wo kurom ha no wo stika ene du obi amepo macha wo me DM wo se minyai sticker NSC wo so ne na ye video 100 na ama wo metwa mutu de baitie na se wa no papa ni nyina His Excellency Dr. Mahmood Bawumia onya bi chen na se wo constituency wo no kura no moto presidential no kura eja wo ho na wo se nyinam etutu ayampie wo hu ahia wo sa man we wo wa ya hu se akura bone na wo te kan nsem a emfata se dia wo ya wo constituency ni like father la sign se ne dia wudi nanimo no elusu ni seat ni ma NDC ni no ko elusu seat ni ma NDC ni faaye no na wo so no wo te ha eja Ashanti region na abo wa chidom ene enye kura ni ade amememfe ni abeto meboa next 4 years try na hade NPP next 4 years me say mu must can try ahojo no anhade se enye skirt and blouse e wo kurom ha